Raca raket apa minggu ni? Ini dia raket Victor HMR Pro. Yang ni saya pakai tali Victor VBS 66 Nano. Tension 27, free stretch 10. Jom! Feeling dan healing untuk tangan yang tak kuat, so boleh bagi 7/10, kontrol 7/10, speed 7/10 dan power 8/10. Untuk tangan yang kuat, feeling dan handling, saya boleh bagi 8/10, kontrol 8/10, speed 9/10 dan power 9/10. Beli!